kali. Belum nak habis awal. Ada ya. Bila apa? Agak ada di sini. Oh, katrok kondo. dalam mengubur hajaran Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Akmalul Nuri Muhammad Firdi Akil Muhammad Nana Yatim Piatu sebagai kesediaan untuk yang pertama Mbak Gurek Danyo Tunku Ishak dari Menasangka yang didampingi oleh Tunku Besi Kubang. Penitia tingkat dijal. وبالهادي رسول الله
yang rusak pertama kalau hidup ya, yang diurin. Untuk tahap yang kedua, minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalan bibismi Setting na yan ako, no? Untuk yang ketiga, jaga kesejahteraan mereka yang mengurus dari mungkin dihadiri oleh visi Pantai Garut. Halo. Ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Okay, wasallam. Jangan lupa subscribe. Ngandung tupak ngandung tupak krek.